Omwene nakale pamwe nave. Etumwalaka. Ino jame mofi ulandule Kristus. Abakriste vapo ovapapuduka mofi nokutameka okulandula Kristus. Sho osho wuwete itave mulandula meukililo, vo otava pungauka ashike, osheshi oveli natango moshiwiwili sheemofi dhavo. Oveli natango vakolwa keemofi dhavo. Kaume, ngele owahala okulandula Jesus, tete likosa moshipala, ndee tokala omutumba poshitaafula wutule kumwe nokuvalula ongushu yokulandula Jesus. Tula kumwe oipumbiwa aishe yokulandula Jesus, opo nee ove tomono kutya oto dulu okumulandula ile ito dulu. Oipumbiwa yokulandula Jesus oyo eyi: ove owuna okulidimbwa mwene, tolitwike omushiyakano woye mwene, opo nee ove todulu okulandula Kristus. Ove owuna okupita muudjuu, oto tondwa kuvambuleni, oto shekwa, oto tewatewa, Satana otekumakele nomauvela nomaponokelo eeng'ono dhaye. Otosi ondjala nenota, uutalala nokuhwikwa ketango. Oto ningi omunhu inaapumbiwa kwaaveshe, kwaava avele ufana ovakriste, navavo moshigwana inaava itavela. Oto popiwa mowinayi, itokala wuna efimano lasha. Ovanhu otave kunangele ndee tava kongo vekudhipaye nomukalo keshe, outya ile nomamanya. Okaume koye otave kutondo. Oto kondwamo meengeleka dhopanhu ndee tave kumangifa nokukudhengifa. Ovanhu otave likwata komapi vaapwilikine keendjovo peepawululo loye wulina. Ove owuna nee okulilongekidha okupita mwaayishe eyi ngenge owahala okulandula Kristus. Omwene Jesus otati owu telididimike ndele temulandula fiyo opehulilo oye tahupifwa. Metokolo loye lokulandula Jesus owuli tuu wakwatelamo iinima aishe oyo? Kutya okudhipawa molwa edhina lye. Omwene nekuyambeke.